Chejae Temimboe del Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de la Regional Presidente Franco Alto Paraná, Xerera Carlos López. UPBC añemo arandu hinañe ñe'ẽ Guaraní rehe. Hajaguerohorývo ñe'ẽ Guaraní ára ha tavarandu ára. Jasypo'apýpe aporahíta ñandéve ko tembiapo oha'ívakue Carlos Miguel Jiménez, poeta pilarense. Ombohéra chokokue mborayhu. Hapéicha ha'e. Ehendumita kuña deveru se tu pasa Paraguay ñe'ẽ poty Mbarakamoĩ Guarami pero baita ñesumi naimo'ãi korejahéi ajuháre apurahéi amombe'u chemborayhu chekorapy ombojevapa ysyry ha'eipotĩ ha ho'ysã ha upéi hovy horyjoágui hendive guiramimi opurahéi ika'aguývasaite ndaijojahái kuarahy'ãhairete chuvindópai hajeruti ohechaukáje harihu añanembo ejoayhu cherecháre okarayguá reimo'ã chemboriahu epyvéva mborayhu cheañuãme aikuaave'ẽ nemba'e cherekove ha cheróga kapi'i mainumby ha panambi oumi ha ojeroky kavajumireiko hag̃ua cheapyrĩnde yvotymi ha imbohopa korochíre oime'areko cherógami nera'ãrõva avei peyvýtumipe ka'aguyrakuagueru tembireko syvapotĩ nga'uomoirũ anderesato hesape cherekove ha chetapỹi